whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Tapa tū ki te rangi whakaea kauana kairunga te koti pū, kairaro te koti hono, kiko nā koutou mihi mai ai, whakarongo mai ai, kiko nei mātou e kōrero tuana kā mau te hono. Whiti tū a rāne te rangi e tū nei, rāne te papai takoto nei, rāne a Ngāti Pāoa kua tae mai, o tira koutou ngai Taringa. O ngā kāwai nui, o ngā kāwai roa, o ngā maunga whakahi, o ngā wai whakateretani wha anei rā mātou, te tīmo Taringa e mihi nei ki a koutou atu, i te pokapū o Taringa ki te bustling metropolis of Te Awamutu. Piki, tāne piki au ahi. Beep, 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 beep. And you know what? There's this bloody boy racer down our street, so I'm going to add a noise. I don't know, his cars, or it might be a... I'll go and pay wahine, but it sounds like this. It doesn't go with the cows and things like that. Anyway, kia ora tātou. Kia ora tātou. Morena. Under the auspices of te wānoa Aotearoa. Nō reire te iwi, tēnei te huriaka ki tā tātou kaupapa, engari ko te kaupapa tuatai ko te aroha. Anei, tō mātou rangatira kua tae mai, nō roto mai i ngā kāwai o Ngāti Pāoa. It's iwi a te wiki. Iwi o te wiki. I tēnei rā, and e te iwi he tohu. He tohu. I te mea ko tēnei tagata ko tae mai i tēnei rā he tūrei, ko Taringa o ko tūrei. What? Fū. Engari, ka whiua te hopu reo. Let's not say rākau. Yeah. Yeah. Last time I threw the rākau around and became a father, so you know. Well. Yeah. Yeah. Wow. I could tell many stories about that. Of using that. Anyway, no re kei a koe te mana ki te hopu reo i te wānei e tai. Engari nau mai haere mai anei haunga Taringa, anei ki te wānunga Aotearoa, me ona tūmanako ki te oranga tonutanga o tātou katoa, koe nea anō koe kua tae mai. Hei oranga anō ki mō ngā kōrero tuku a Ngāti Pāoa, a kia horapa haere hoki ki a ngai Taringa. No re mihi ake ana, tēnā koe haere. Tēnā hoki rā koutou. Tēnā hoki rā koutou o Taringa. Kia koe hoki praone. Puaheiri, Erika. A koe tēnei, ko Tūrei Peeke, ko Tūrei te Tūrei. He uri whakaheke tēnei o pare hauraki, o Ngāpui hoki. He oi, ko tatu au i te rānei, mō ngā kōrero o Ngāti Pāoa. Ko ku hononga ki Ngāti Pāoa, rā ko ngā hapu o Ngāti Horowhenua, o Te Uri Karaka, o Ngāti Kapu. Ko tatu mai i tēnei ata. Kia ora. Kia ora. E nā koe, nau mai ki ngā whenua o tō tāo tupano Apakura. Haere mai. Ready so nice to have you here in person. Reo tāo tupana reitio o ko reipa. Whai, tika. It's the energy. It's the energy. Kia moe ai koutou. Ko te māma o Tūrei, he karangatahi ki taku whae. Ko tāna karani pāpā, he tūngāne ki taku karani māma. Ko ai te tuakana o kōra? Ko tāna māma. Yeah. Tā, mahure. So, we're not here for mahure e hoa ma. Tā north mahure, not the one in Rātoki. Not the Rātoki mahure. But got to play acknowledgements. Yeah. Definitely, even to all ngā maunga whakahi o parehauraki. Ara, ko te maunga i haua te pautama, he nui ngā kaimorunga moi hau maunga, me he tangata koe whai mai, ngā puki ki hauraki ka tarihu, mihana ki te whenua, e tangi ana ki te tangata, ko te aroha ki uta, ko hinumiri, ko waihau, ngā awa, rere atu ki tikapakapa moana, tikapa o ne ngā hoki ngā kāinga, ara, ko tatu mai nei ki Te Awamutu i te ata nei. Kia ora. Ko tikapa te moana hui. Ew! Hey, jump in. Hurry up, Mirka. I don't know the song. Oh, you're out. Tour's out. Tour's out. Oh, gosh.
every episode we usually start off with a kiwaha o te wiki. But sometimes with our iwi o te wiki guests, they change it up with a kianga. So he kiwaha ki anga rānei. Do you have any of those to share with us? I guess one of the big ones is whānake whakamua. Whānake whakamua. Develop forward, eh? That's mean. Developments, eh? Whether it's real development, personal developments, iwi development. Whānake whakamua. Whānake whakamua. Pai hoki kia te mana o taki. Yeah. He kōrero tuku iho tērā I roto I a Ngāti Pāoa. He mea, and harai te mea me noho ko ngā tuātau o mua, anake, because koe te tātou. Our tūpuna didn't say, these are the only whakataukī you're ever going to use in your life. Yep. And none shall be made from here on out. So, no tēnei wā, rānei tēnā, no mua rāno. Me tika taku kore no te kura reo o Parehaurikia. Me? Cool. I tērā tau, koere te hionga kiwaha, ki te whānake whakamua. Nice. Te whare tāhu kōrero o Parehauriaki. Te i kau whare tāhu, and ko eke ki te tori te kau o ngā tau, ne? Toru te kau. Yeah, tika, tori te kau tau. Whā. Ka mihi ki tērā kaupapa whakamiharo, me aku mihi ki ngā ringa ki ngā waiwai, nāna I tūai te kaupapa. Ana, ko tōku hoa te tei, whai wahi mai ki Taringa I roto I ngā tau. Ka mihi kia koe padakoro. Engari koe ki tau I ngā painga ko puta mai te whare kōrero. Ana ko koe anō te tei. Ore, mihi ake ana. Nau mai, Ngāti Pāoa. Kia ora. Nā ngana ki tua ticket te taumata, hoa? Che, thank you. I'll take you up on that. I'm only five. Me kore hari ko tahi. Yeah, tika. Yeah. Taupau, Ngāti Pāoa. Kei he oti te ripatau ārai o Ngāti Pāoa. Ko wait on. Who is Pāoa? Oh, yeah, who is Pāoa? Yeah, I think I'll probably What's Pāoa? I think some of our coasty cousins down, where te kuria Pāoa is. Te kuria Pāoa. And te wai Pāoa. Yeah. Kia moe hoki ngā kaiwhakarongo. Because you get very tairāwhiti-centric. And fair enough too. So, ko wai tēnei Pāoa, tūpuna Pāoa kōrero tēnei. Tika aua, ko tō tātou nei mātou nei tūpuna Pāoa, no te uri tārewa. Ara, piki au, ka moi rerei au, ka puta ko heke maru, ka moi heke. I te rangi, ka puta ko pare tāhuri, ko mahuta, ko Pāoa. Kia ora. Kia ora. I te pā o kai tōtahe, kia ku nei mohio. So if you stand at the base of Taupiri, I te inga rekereke o Taupiri kuao. Kia ora. Tiro whakawhiti I te awa waikato, ara kai reira. A kai tōtehe, te pā o kai tōtehe. Eat your foreskin. Kai tōtehe. Oh. Yeah. So kai tōtehe, Pāoa, pare tahuri, anei te uri o pare tahuri e mihi nei. Tēnā. Heke ki roto I ngā kāwai o raukawa. Ana, ko tātou, no rere mihi ana. Ai. Well, e rua ngā moenga me ki o ngā whānau a Pāoa. Kia ora. Ko te moenga tuatahi ko tauhākari tērā. Kia ora. He oi, no te uri o te moenga tuarua, nei rau e kōrero nei. No ngā uri o tukutuku. Kia ora. I ngā tūmomo āhuatanga o Awara o Pāoa. A te whakamā me ki. O tēnei mea te puna kai. Ka wehe a Pāoa I tana moenga tuatahi ka hunuku, ka hunekeneke atu ki Parehauraki. Kia ora. Okay. Tū. Kia ora. Ana, I reira I Parehauraki, ka rongo ngā uri o Parehauraki kei reira a Pāoa. Ana, ko tētahi o ngā mokopuna o Marutuahu, ko tukutuku tērā. Kia ora. Ana, ko Marutuahu, ka puta ko Tamatera, ka puta ko Taharua, mai a Taharua, ka moi a Noke, ka puta ko Tukutuku. Kia ora. Ana, he kimi tāne māna, ka rongo I te koro kua uru mai a Pāoa ki roto o Parehauraki. No reira ka aua hononga ne, a tukutuku rao ko Pāoa, I etahi o ngā nekehanga o te whenua o Parehauraki. Ko te mea interesting o tēnā ki au, if you found even interesting ka tonga kōrero, engari ko te haerenga tēnei o te tāne ki te whenua,
no te mana o te wahine i roto i ana tātou. Ai, tika. Ei, so ka haere ki rere, ka wehe i tana hoa i a tauhākari, tana wahine tupu tuatahi rāne. Ka taia ka moe i a tuku. Ai, wā koe ki o mātou kōrero o Parehauraki, he kāua i rangatira, a Pāoa o Parehauraki, ana, ko te kāua i rangatira o te mana o tukutuku. Kia ora. Ara, ka moe tahi rāua, ka puta mai ngā tamariki, me ngā whenua, he timomo mōkai hoki, he moko mōkai a tukutuku, Ai. a kia tamatera kia marituahu. Ai. You know, you have your favourite mokos, I guess. Yeah. And say tukutuku was one of those favourite moko that, you know, a lot of the whenua and ko ana mahi māra kai, ki te hau kai, hau tuna, koe ranga puka ngā tukutuku. Kia ora. Yeah, was the food sovereignty, development of food. Sure. Connecting the whanake kiwaha, whakamua. whanake whakamua, yeah. Oh, And- love it. Just putting it out there. Just that putting it's it my out there, favourite yeah. is tuna. Any of you are wondering. Yeah. Because you haven't mentioned it on nearly every episode. Oh, haven't I? And I there kind you of go. find it quite Well, strategic too, like, you know, even Pāoa was well known for his karakia, i runga i ngā māra kai, ngā māra tautāne. So, you know, that connection of, you know, ngā ringa onepu ki ngā karakia māra tautāne. So it's a beautiful connection, to connect those, I guess, those two arts of planting kai, Yeah, to yeah, the yeah. karakia kai. So, Oh, so they were quite the team. yeah. Can I rewind back a bit for you to jog my whare pūmahara? Because it's been a while since I've revisited ngā kōrero tukuiho Pāoa and tēnā rā wātu koe. Did he ever fall out with Mahuta? Not in the story that I know. He actually had a fallout with his wife. Okay. So him and my Mahuta knowledge- were all good. Yeah. So you heard the aorangatiri do the whakapapa and you heard him say, ko Pauretahuri, ko Pāoa, ko Mahuta. Nā, ko te tupuna tēnei o Ngāti Mahuta, taihua kōrero te Ngāti Mahuta. But just so you all know, so I'm putting you in context with the whakapapa, eh? Yep. Yeah. Because we get lost in the names and, you know, there's all these touchstones. Yep. I roto i ngā ingoa, he kōrero anō, he waiata anō. Eh? So, Reira koe a put it Mahuta there, ki a just- Pāoa? He tuakana. He tuakana. Yeah. And they lived across the river from each other. Yeah. Oh. Yeah. Mahara nei. Oh, that's Yeah, cool. because there's also another part too. You've got to make acknowledgement. Te upata pā. Kia ora. I think the highway is built through it now. Right, You'll yeah. see those 4 pillars. I Yeah. think they're waka that's facing upwards. So that's Oh, To my knowledge, on the it's- other side of Taupiri? yeah. With the highway, when you When you pata. drive through the back of Taupiri through the new highway that they built. Yeah. To my knowledge. Yeah. Te upata. Te Ngā koe. Upata. And me tuku mihi ki aku tōkana hoki me aku kaumātua, me aku kuia. Kia ora. Nā rātou e ne kōrero i whāngai mai. So. Yeah. Cool. Okay, so where are we at? We're in Parehauraki. We're in Parehauraki, yep. So, Parehauraki, so you got to make acknowledgement to those first moenga. He whakapapa anō, tērā no te whakapapa tuarua ahau. So, I guess the landscape too can go through across. So, we have whakatiwai Kia ora. over in Kaiaua, so the Kaiaua area. Even Kerepehi also is known as part of, so that's part Ngāti Hako, part Ngāti Pāoa. Yeah. Yeah. And Ngāti Hakota said from... Ruawehea. Ruawehea. Che. So, koera ka moe tamatera i a Ruawehea, ka puta ko taharua, ka moe a noke, ka puta ko tukutuku. So, Kia ora. that's, Che. and actually, it's kind of strategic whakapapa connection, eh? So you Yeah. have Maru Tuahu, Ngāti Maru in there, you have Tamatera, Ngāti Tamatera, and then Ruawehea, we've got Ngāti Hako and Ngāti Pāoa, so those connections of tukutuku and Pāoa kind of. And then also have Ngāti Pāoa for the Ure Tārewa, so Yeah. it's quite strategic, I guess, from a Yeah. tupuna perspective on those relationships, to create a, I don't know, ultimate DNA, I guess. Oh, yeah. Thoroughbreds. Blue bloods. And you e te taro te ika Māui. Ai. Pareauraki, te ama o te wako o taini. Right. So you're going from there all the way to around the Pamua area, Waiheke Island, Waiheke. Yes. So Kohimarama, Makoia, around that area. So if you have a look at, I guess, mainly the coastlines there, around the coastline. Yeah. Of Tikapa Moana. Those coastlines kind of, I guess, the Ngāti Pāoa area of Parehauraki. But then we also got,
the Waikato connection, Waiti marae, over in Waiti, Tahuna area. Where's that? Waiti. Tāhuna. Around Tahuna. Yep. Yep. I haven't been there. There's this Tāhuna Parehauraki e te iwi. Waikato, yeah. Near Waikato, I think it's called Taringa Road. If I can, off the top of my head there. Yeah. What about like where Te Hoi o Tainui is around Te Hoi o Tainui, yeah, so that's around the Pamua, Yeah. Pamua, Tamaki Makaurau area. Yeah. Yeah, so that's, I guess, the whenua base and can travel out, but also, you know, those relationships between the whenua over there and Tamaki Makaurau. Kia ora. Ngā iwi maha, Ngā Te Hoi o Tainui. Yeah. Yeah. And puta atu ki rua pōtaka, kia GI. Yeah, Aua Wahira. Oh, Wahi, yeah. Oh, right. That's around that area, Glenninnis. Yeah. Oh, man. Oh, right in there. Yep. Yep. And then near Mount, because, you know, you've got the Mount Wellington area, there's, you know, Ngāti Maru area. Yes. Yeah, which is the connection, which is not too far. Pamua's not too far from Mount Wellington there. Yeah, those Ko relationships. te ātenga, ko kaireira mauina ina. Mauina ina. Ai. Mokoia. Mokoia. Yeah, ki taua Wahira. Hei tā te Pākehā ko te Pamua Basin. What about Taurewa? Taurewa. Taurewa pā. Or is it Taumutu? I rere a pui hui a ki reira? Yeah, Around there? Pānau, yeah. Yeah, next Taurewa. back, yeah, over that way. Yeah. Yep. And because I'm doing my own thing over here. Yeah. And kia mahara koutou, ka whakaroa ke tātou ki te whenua, ka whakaro rori, ne? Yeah. Yeah. E ko te rori matua. And some of those whakaro are rori. E rori. He hono taku ki I Taringa, ko te rori matua I ona wā, ko te moana. Ai. Ko ia Yeah. hono ai ngā iwi I reira, ne? Yeah. If you look at hauraki kaiaua, kaiaua, you can see it's quicker going via boat. Yes. Yeah. Yeah. So that's when you're trying to look at it at the ika from a tirohanga Māori, tirohanga iwi. Yeah, and following the coastlines, eh? Follow the coastlines, yeah. So you can see the settlement there. Yep. Yep, no, that's right. And that's, you know, the main transport and then into the Ngutuawa. You know, even Port Waikato, eh? Yep. Connect through to Waikato here. Yep. Yeah. Via all those travels. Yeah. So how, I'm just trying to put it, like, map it out in my head. But there's like all these other iwi groups also in those areas too. How does it work? Strategic relationships. Strategic relationships. Yep. Right. Man. Yeah, ara, koera ma te moi tāne me te wahine, you know, those, you gotta, even that's how I kind of see with Pāoa and Tukutuku, you know, it's creating those because, you know, Ngāti Pāoa, we've got Pare Hauraki, Pare Waikato, and it's to create those stronger bonds too between Pare Waikato and Pare Hauraki through, you know, te Uretārua, Pāoa and Mahuta, connecting those two lines. And because we also got Mahuta too that, you know, comes from, sorry, not Mahuta, Marituahu. Marituahu's connection to Pare Waikato. Through Mihi Rāwhiti o Whaia Tapoko, which is his mother, and Hotunui. And those connections of Pare Waikato, him coming into Pare Hauraki. And then, you know, a couple of generations down, now he's creating a stronger bond between the two iwi. Yeah. Yeah. Yeah, poi. So it's the same over in Te Hoi o Tainui hoki, trying to create those stronger bonds between different iwis. But it's trying to remember them now, in the now. Yeah. Kei hea Te Hoi o Tainui? Kei Tamaki Makaurau? Yeah. Kuna te ingo te wāhi. Yeah. Well, kia aku nei mōhio, koera te tahi o ngā wāhi around Manukau Harbour and how the waka crossed. Manuka okay. Oturo. Oturo, Yeah. Ana I hiki ai te waka e. Yeah. I hikoi I awa whenua. So. Ko taua whenua ra ko te mea whaitira e ko o tāhuhu. Ai nei, kōrero hi ana. Yeah, te wai whakawhiti ai. Oh, che. Yeah. E nui ngā hononga. Well, hoki mō Ngāti Pāoa, so you got from his first whānau, but, you know, you got Kaura Weherua who slept with Wainganui. Wainganui being those whakapapa of Ihi Ngārangi. Yeah, and that's where my partner's from, so I can speak about that. My partner too, so I moe a Ngāti Pāoa, so she comes from the first whānau and me being from the second whānau, yeah. I didn't know that during the time, but... there you but... go, creating some thoroughbreds. Yeah. So when I went into her marae over in Waimakariri, over there in Kimiriti, in Cambridge there. Yeah. Waimakariri marae, and yeah, one of their whares called Kaura, and the other one's Wainganui, and
when we found those connections, like, Oh, cool. is that the same kōrero? And actually, I got to give them to my brother-in-law was the one that asked my partner's koro, and tāna ki mai, ko kōrero wehe reo tira e moi a Wainganui, and those are the connections to Ngāti Pāoa through Te Hingarangi, Ai. ngā whakapapa o Wainganui, So there's also part of Ngāti Pāoa too, that's in different other areas of Waikato. Yep. Quite a spread. Yeah. Man, I find it really interesting, like, these iwi that come about after the Great Migration. You know, I'm doing those speech mark things. Yeah. But like, so in the iwi that came over, you know, on the waka, it's like easy to define like what waka they belong to and all of that. What would you say the waka is or are for Ngāti Pāoa? Ko tainui. Yeah. Ko tainui te waka. Yeah, because our hononga are strongly tainui based on it. You know, pare Waikato, pare hauraki. Yeah. Tainui pui. Yeah. You got raukawa e mani a poto, so yeah, ko tainui te waka. Ko hoturoa tonu te tangata. Ai, marama. But it shows us, say, because he kōrero tangata tēnei, like, human existence, say, forever, wai he mea whanake. Yeah. You know, you grow, ka nui rawa pia tō hapu, tō iwi, me puta ki te rapu tētahi anō oranga, ka haere ki tētahi anō wāhi. Ai. Ka whanake. Yeah, and that's why I found, you know, have 10 kids. Have 10 kids and you can create your own hapu. Yeah. And eventually within, you know, 20 years, you created your hapus turned into a iwi. Yeah. You got 10 kids, have 10 kids, then, you know, you already got 100 kids. Well, that's the kōrero, like, do hapu have to stay as hapu? Or is the idea of the size of iwi different? No muri rawa bai te whakaaro ki te iwi, eh? No muri mai, ai, koia. Yeah. Yeah. I mean, usually it was come together against a common enemy. Yeah. And, Right, yeah. Confederation of, at a time of a kaupapa. Yeah. Yeah. And maybe a not so violent way to look at it now is come together against a way of living that you didn't agree with. Yeah. Don't look at it as an enemy or a people as an enemy, but maybe an ideal that doesn't resonate with how you want to exist as a hapu with other hapu. Yeah. Yeah. Yeah, tika. So yeah, he mea whanake tērā. Ai. Tūrei, you are a chef. Yeah, my past life. Yeah, in your Well, past life. ngā mahi hāpai o ki muri. Yeah. Is there any kai that Ngāti Pāoa is known for? Oh, that's actually a really good question, yeah. Well, te tūna, ngā kai moana. I guess today too is a bit different because, you know, our tile's changing. Yeah. The And inanga changed. It's changed, yeah. Yeah. Yep. And changing, yeah. Yeah, and because, you know, the inanga used to run really well. Engari, ngā o roto o pare haura ki whānei ko ngā mahi kupenga. Kia ora. Yeah, me ngā mahi hinaki, ngā raranga, mahi raranga, so Yeah. quite talented in weaving Nice. Yeah. tāruke and hinaki and kupenga. Hea te tāruke kia koe mo te kaura? Mo te kaura. Ai, Yes! Did you know that? No. No? Did you? No, just There you go. think of whetu taraki. Well, no, yeah, no. No, tāruke. Oh, taruke. Okay. E tāruke. Koe rā te- Crayfish pot. Yeah. Koe I rā know te- what a crayfish pot is. In. Well, nei, Engari, he mea te wāhi Māori. e iti ake E tērā, tāruke. mo te kokopu tonu, mo te kaura rāne, kaura moana. Mo te kaura moana, but Oh, ka tae hoki mo te kaura, but you gotta make it a bit smaller. ai. And you gotta weave more threads into to close those gaps up. Yeah. Ka mai ki te piri tāne. Ai. Ah, sure. Yeah. Yeah. So we had a wānanga, I think it was like almost 2 years now, a tāruke wānanga, Oh, Yeah. cool. making a traditional tāruke, so Yeah, nice. So cool. Yeah. it was beautiful, yeah. Mm-hmm. Getting to experience, but he mahi aiwi, so we got to get it done within 2 days, and but there was about like 15 or 16 of us pulling all the muka, Yeah. making taura. I rere e man. tai o kuia koraua i ki rātou kia koutou tēnā mia ngā mera. Mia. No, Oh, Ngā toa ka hopu. e mua i te hi. Ai, mua i te hi. Ka mia ngā kupenga me ngā. Ka mia, yeah. Ko te whanaunga, kia mohe ai a tangaro he whanaunga tātou ki aia. Che. Hea te kōrero ki au. Kōrero. Why? No, not bad for being inland, eh? Not You know, bad, we mate. get some kōrero. You get some koi, yeah. but when I was younger, was we used to take our ariari, the radar. Yeah. For inanga, we used to actually take those little white signs off the side of the road. You know, the white with the little red strip. Yeah, Put one of yeah. those out and put it into the river, and
Cool. Break, you know, those little trampolines, the little ngā trampolines, iti nei, oro ko te whare. Break your mum's trampoline and go find what do you call it, a mesh You net. didn't use it anyway. Put a mesh net around it and that was your... Everyone used to have one Makeshift- of those, eh? Everyone had Those one. little- Yep, Hey, those hey, little and they were rebound. starting commercial, eh? Yeah. And then try and hook it all back up and bring it back. So you used te papa hei pika. Because you know, te porofita rā rei is perfect. Yeah. Wait up. Yeah. Yeah. Take the lashes off and it's got a bit of Yeah. hole in there, definitely. Yeah. You're trying to scoop up a Yeah. kaimoana. And then you see the uncles there, then the uncles get the whole trampoline. Where might be these spots? Out there. Yeah. Tika kapa. Tika kapa. Tika kapa somewhere. Yeah. But hei aha te mahi rākau mā, those ariari. So mate ariari, so it's a raider, eh? So you place the ariari before you, so as soon as, and you have your nets. So you have your ariari in front of you and then the net behind it. Kia ora. And then ka kataia koe te kite i ngā inanga. Kia ora. Karere rā te mā. Ariari. Aye. So yeah, as soon as you see that first white bait Clear, start lucid. flying past that ariari, Yeah. you pick up your kupenga. And they all just swim in. So you just sit there and just slowly let them swim in and you see the last one and you count tahi, rua, toru, wha, rima, ono, whetu, waru, iwa, tekau, lift. Oh, Yeah, so you minimise the mahi, so you don't have to sit there, keep scooping all the time, so you just let the ika flow through to your Technique. kupenga. E me te kaute. Yeah. Ai, me te Hea kaute. te tikanga o te kaute. Kia Kia mōhio pewhia te roa mai te ariari ki tō kupenga. Kia ora. So, Neat. and then you start your ariari and then you pull it back e tahi, rua, toru, wha, rima. And you know, yep. So when you see your last white bait flow past, you know that last white bait's gonna Yeah. fill into your kupenga within 5 seconds. So you get the whole scoop. Yeah. So all the little ones swim faster, eh? Ka tere te kaukau roto o ngā awa. So you got to get there early in the season. If you're late in the season, you'll get those bigger ones. But I love it when they're few ana te rā kai. It means that there's heaps of it. There's A few ana a te. few ana, yeah. Aye. And we just cook it in para, not even make fritters out of it. Put it in a pot, heaps of butter and stir it up. Yum. And straight on. Actually, I heard of this one dish too. I can't remember, but it was just boiled water and your inanga had to be live. Yeah. And then they used to just cut in raw onions, like boil the water, raw onions, raw tomatoes, bit of tote, or actually a whole lot of tote. Yeah. And then they just scoop it in live and then eat it like a hoopa like that. Oh, yeah. Oh, like it's a broth. Because it'll just cook. Yeah. Instantly. Yeah. I haven't tried it myself, but I've heard about it, so I was like, might have to try that next time. Yeah. And then one flash thing I done was inanga chips. Yeah, I've had that in Queenstown. Beautiful, eh? Beautiful, Yeah. the old inanga The chips. DJ when you were chefing. Yeah. Yeah. And they just roll them all up in Yeah. flour, salted seasoned flour, and then just a quick fry and some beautiful chips. Ooh. Like little French fries. Yeah. Yeah, they yum like that. Yeah. Yeah. And you think, and we had them in Japan too, sort of the same. Oh, the same sort of style, yeah. Yeah. I think it might be a Japanese sort of technique. Yeah. Oh, beauty. Me whakarongo pi kari kari. I remember sitting out there before. You mentioned this quick little kōrero, Pāoa something, Pāoa. Ah, yeah. Oh, yeah, Pāoa pukunui, Pāoa taringa rahirahi. Yeah, what's the context behind that? It's so taringa rahirahi is about his observation. He was quite observant. Used to, in some of the kōrero, he used to sit at the, ka noho te rangatira, ki te ahi kā, closer to the fire, but he'll sit at the back to be able to listen to the iwi speak. Ah. So there's backbiters. Well, that's where the kōrero goes down. That's where it goes down, man. Yeah. Round the ashtrays. Well, no, it's true, I like yeah. how you say taringa raire was observant. Yes. And, Yep. I don't know if I'll share on taringa i rongo au i te awa tupu ai whanganui te taonga tohunga o reira ko tūrama tēnei. And kare kore I putai tēnei te arakupu matua o na kaumātua ki aia. Tana kōrero I te titiro aku taringa, I te whakarongo aku kanohi. Wow. And that's that multi-sensory. Yep. Yeah. I tētahi e kōrero ana ki au, I can actually see what's going into my ears, you know what I mean? Because of your imagination. And e tai wā ka kite kui e tahi mea kei te whakarongo koe. How te oro? What I hear? Ei, nei tei, ana? That is, I like that. Yeah. You see, but you are not seen. Yeah.
Yeah, koira. Pāoa pukunui, it's about humility. Yeah. You know, well, e ai ki ngā kōrero Pāoa used to he used to eat the scrap kai so his iwi could eat the Nice. the primal cuts. And just being humble, you know, ko te mea nui ko te iwi. So that's some of our kōrero and parehauraki, you know, used to eat the... But the delicacies to most of our tupuna, you know, like the tero and Yeah, know, hard. those type of kai. So Yeah, it's like the skin on Kentucky Fried Chicken. yeah. The good old livers and the hearts. Yeah. Yeah, ngā ate. Aye. So he used to leave the primal cuts for his, you know, mo te iwi ki te kai. And Do you like tero? it's a quiet taste. It's depending on the time and, you know, if the moon aligns right, then... And who cooks it? And who's cleaned it? Yeah, who's cleaned it? Usually, Ngāti, you know, my partner's from Ngāti Pāoa, so every time I'm usually in Ngāti Pāoa is usually when the... That's tero country. Yep. Yes, say They do make a good tero actually. Yeah. Tika. And blood gravy. Yep. Ooh. Oh, yeah. Yeah. Yep. The whole, They're so gravious, people. If you Yep. make a real gravy, Gravy. Yep. you know, It's it's all the blood that's got... The juice yeah, is It's mai, yeah. i te kiko o te miti. Aye. Yeah. So yeah, they cook a good tero. I like it because they plait it beautifully too, so it actually looks... Oh, Yeah. Make it look Stuffed nice. tero. they make it look Stuffed tero, presentable. yep. Yeah. Yeah, we used to play tricks on our cousins. I won't name who they were, and tell them to blow the tero to clean it out. But before you put the hose in it, no, you blow it before you put the hose in. Anyway, I love you, my cousins. That trick got played on me too. Yep. That damn. So you gotta learn it from somewhere. Gotta move it somewhere. Yeah. So koe raka, yeah. So Pāoa, Taringa rahi, Pāoa pukunui. So it's about, humility and observation. Where, I want to know, like, or maybe just yours, but where are the marae around your area? Kia ora. Ka pai, so we've got Wharekawa marae in Kaiawa. Yes. Kerepehi marae over in Kerepehi. Yeah. He ahua rere ke taua marae, he marae. Where's Kerepehi? Kerepehi's not too far from Ngātea, between Ngātea, Ngātea, Paeroa. yep. Between Paeroa on your way to Thames there. Yeah. So you got Ngātea, Yeah. Paeroa, and then Hoterini, o te kauwairanga. Yeah. Te kauwairanga te Ngā Matui, o Yeah. Tawawahi. Yeah. And then just in between those, you got... You got quite a Kerepehi. length, you know. Yeah. It's quite a stretch. From Wharekawa. Yep. E ngā maunga, ngā maunga, and sorry, Kohi nui, te maunga i Kaiawa, ko whakatiwai te awa. whakatiwai. Whakatiwai. And then you got Waiheke as well. Yeah. Piritahi marae over in Waiheke. Yes. Yep. So pewhia tō whanaunga Whai, tanga ki a Ngāti Wai, mera iwi o Waiheke. Koe anō nei iwi o Waiheke. Pāoa ko Waiake. Ngāti Wai ke Aotea. Yeah. Ke What Aotea. about Ngāti Manuhiri? Aotea. What about Right. Ngāti Manuhiri? Are they in there? Ngāti Mahi, not to my knowledge, no. I'm just grilling you. Yeah. Te whakamātou te ore. Korohere will do the same thing, I think. Yeah. I'll probably get a ring after you listen to it. Yeah. Oh, felicitations. Felicitations. Yeah. But he pai au e whakamātou te kia. Ai. Koere te whāngai a ngā tuaka nei ki ngā teina. Yeah. Koira. Yeah. Pehea e tahi o ngā mahi i oti Pāoa i ngā wā i he rangatira whai te riri i haere rānei ki e tahi anō wāhi. Well, koana tamariki ne, i roto, because he kau mātua hoki a Pāoa i aua wā, no reira Kia te ora. nuinga o nā pakanga nāna tamariki. Mōhio pai a tipa, Yeah. Ai. tipa i te puaha o Waikato. Ai. He yes. tamariki hoki, he tamaiti i nā tukutuku rāua ko Pāoa. Oh, sure. Ai, ala ko horo whenua, so that's the line I come down. Toku rārangi tātai whakapapa, no horo whenua, a koia, ko ngā kōrero he ika hai kūpenga. Ai, yeah. Yeah, so, A horo whenua? A horo whenua, yeah. Yeah. So koe kai aia ngā mahi kai rākau, yeah. meki. Ana, he ingoa nā te whānau tuata, nā Pāoa i hua tuatu ki a horo whenua taua te ika hai kūpenga. But I'll leave that story. I'd hazard a guess though that it's from there that we have the kupu whakarite
Hei ka hai kupinga. Yeah. Okay. Yes, the- You need to break down this kupu whakarite for me. Okay, so ika. Yeah, I was just thinking, it's got to be related to ika āwhiro. Yeah, it can be, but not all the time. Okay. But ika, Fish. hai. To cut up. I like it. Chop. She's like doing this. She's Maria doing karate Kung Fu chop. Pandas. And kupinga, Net. yep. So put it all together, what do you get? Ika chop net. Yeah. So, and what sort of person would that be? Some sort of warrior. Yeah. Yeah. Okay. Looking at you two, eh? So when you go netting, you go mahi kupinga, Kupinga. you catch a whole lot of fish, Yes. and one fish might Keep threshing. keep fishing. So Yeah, even though... I've got my cardigan, and then you got got a school of fish and one fish. Okay, so it gets out of the net. No, fights to the end. Fights to the end. Yeah, right. It'll yes. So Oh, it'll, keep thrashing yeah, until can't the contain. net is you got to chopped remember up. they weave their next day. So if you get something like maybe not that because barracudas are not deep, but some of the fish, and it's a rarangai, ko he mea raranga. And then you get a fish doing that, ruins your net. Yeah. And it can be used, well, it's been taught to me both in the positive and not the negative, but someone that sometimes ika hai kuping and someone who just goes to a hui for a fight. Yeah, that's how I learned yeah, that yeah. concept. Yeah, they just want to, and then other times someone that won't give... But if a disruptor. Yeah, it can be a disruptor. In a Kei te aho te horopaki. Yeah. Yeah, But it's kind of like ninjutsu. yeah, Kind of a bit of a ninja. Can't be contained or... You know. yeah. Yeah, so that's... e te o ngā tamariki a Pāoa ko tukutuku. Yeah, te kupura ika hai kupinga. Ko ai ana tamariki i a tauhākari. Tua poto, tua poto. whana. He mahanga ki a kone whakaro. Yeah. Tua poto rau ko Thank tua you. whana. Tō whana. And kaura weherua. Yeah, And that's what I was mentioned before, kaura. Ngāti Koura. I moia wainganui. Yeah. And then those connections to te hingarangi. Yeah. Ngāti Haua. Yeah. Ngāti Haua there. And then, somehow strategically, through the alignments of the moon and the stars and the sun, I moe tahi ai taku hua. No Ngāti Kaura hoki, so. Che, pai. He Ngāti Koura hoki a hau i tētahi, yeah, Koura weherua. Kaura weherua. Kaura wehere. Ka moea Koura i a Wainganui. 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 Yeah. Ngāti Koura, ko e tai o rātou kāinga, whē Ngāti Wairere on, kei roto, i moe hoki roto i a Ngāti Wairere. Ai. Yeah. So, yeah. kei kirikiri ro e tahi nohanga o Ngāti Koura, kei Pūkete, Ai. ngā muri kaitaua, yeah. It's quite interesting actually, those lines come together, and then the Wairere lines, and the mahanga, Park Mahanga, because Mahanga went that way too. Yep. Yeah. Yeah, even how strategic all the lines are, even with Marituahu being half-brothers to Tamaunipo, That's right. Tamaunipo koia. Yeah. Whare Tapuko. Yeah. Yeah. Now, see, koutou. Yeah. Oh, no, we want you to talk about that one. Oh, what about that one? Go back and listen. Go back and listen. Yep. And nā mea kāre anō kia mau i a Taringa, haere ki te rangahau. Yeah. Ai, Yeah. Yeah. We've always said Taringa's not the be-all end-all, even many of you piss your tutors off because it is. And, koutou ngā pōko kāroa ke o ki kia koutou o caught in this catch-22, you tell them, go listen to Taringa, and then they're saying, but te Puaheiri said. But Prane said. Whatever, te Puaheiri said on Taringa. Ka rongo ka hoki mai ngā kōrero. Yeah. It's only a seed plant, right? It's up to them to water it. Ana, Yes. Koia. nice one. Ka tai ka whanake. Whakamua. Yeah, whanake whakamua. No reira, hea te mahi a Ngāti Pāoa i enei rā. Hea ngā kaupapa matua kei mui a koutou. Whakarau ora moana. Kia ora. Beautiful. Like we were speaking before, the kalupa. I know Ngāti Pāoa just planted, like, I think it was a few months ago, a couple of thousand, I think it might be tens of thousands of Pāoa within the moana of over in Waiheke. Ka Yeah. pai. Ngā kākano Pāoa nei ni. Yeah. Oh my God, I was literally watching a doco last night. Yeah, because actually I saw that last night too. My sister was on there, on Te Hui. Yes. Yeah, that's So what... now we're talking about Pāoa,
that Ngāti Pāoa. Ai. Te me moe ko tei Pāoa, P-A-O-A, Yep. Pāua, Pāua. P-A-U-A. So then, this is a Ngāti Pāoa. This is Ngāti Pāoa, and he's Ngāti talking Pāoa. about Pāua. Yeah, so there's a big issue with kōrero at the moment, within inside the moana. That's in the books at the moment that I know is, whakarauora moana. Ka pai. Me ngā kai o te moana. Yeah. Because kei roto i te whakarauora moana, ngā tikanga, ngā akoranga e. Ai. As you all learn about, you know, ki au koera there's food sovereignty. Yeah. Haunga te moe ki te whakatupu i ngā kai, hea ngā tikanga e pāne ki aua kai, and you're interbeing with the existence of that food together. Well, there's a whakapapa in there when you eat your, the kūtai from your own moana. Yeah, hard. So same kūtai that your tupuna eat. Yeah. Tongi te kaki. Yeah. I just got to give Ngāti Pāoa a bit of a shout out. I've been doing some mahi, helping do the imagery for the rebrand for Ki Tuawa Matariki / Ngāti Pāoa. Ai. And the stuff that you guys have going on in the social services sector is pretty amazing. Well, go on, Helping shout out. whānau. What do you do when you do a shout out? Have you shouted? Just got to mention. We love a waiata. There you go. Here we go, Terry. segue. Great segue maybe into waiata o te wiki. Ai mui tā tātou waiata o tumanako mo Ngāti Pāoa, mea koutou, me ngā uri. Well, ka hoki atu ki te kiwa, hei, whanake whakamua. Just Kia ora. develop personally, develop our iwi, personal development, iwi developments. Just strive for the best. Yeah. Yeah. Che. Give it 100 and get 100. Yeah. Love it. Yep. And now Erica's going to do her poll. She's been making up. No. Yeah. Gonna have all the kōrero on from the whole episode with our rangatira here today. We will cut to the waiata o te wiki right now. And our waiata o te wiki is Whai ai ipo by Te reo, takiwa done. Che. Kia ora reo. Kia ora reo. And let's imagine that this is a love song and, we've talked about Pāoa me tana wahine tuatai. Who was? Kai. Hākari. And it's tana wahine tuarua ko? Tukutuku. Tukutuku. And one of his children's name was? Horo whenua. No, that was the first one. Oh, don't ask me. You can go back and listen. Hoi anō whakarongo mai e te. Whakarongo mai.
e mihi tonu ana kia koe kei taku rangatira. Ara etahi mea, kareu e haere mai me taku whakaaro, anei te kaupapa, anei te iwi, anei ngā me mohe anei ko tāku. He noho, kia whakarongo aku kanohi, en kia mātakitaki aku taringa. E ne nui nā me ki te ai au i roto i ngā kōrero, he mea hoki i rongo i ngā pikitia, nāku anō i waihanga i a koe kōrero ana, pērā anō, kare kore, pērā tahi anō, o tātou rangatira e whakarongo mai ana i o rātou kāinga, i whekera ana i o rātou waka, me te oranga tonutanga o etai o ngā kōrero tukuiho a tōrahi, a Ngāti Pāoa, hei tukuiho māu, hei whakaputa atu māu, kia hora pai ngā kōrero, kia tō kene hoki te hiakai. Kia ora. I roto e te korokoro e tai te puku rānei o auake, o Ngāti Pāoa, o e te atu iwi, e hihi ana pe ki te kimi i ngā tūhonotanga, ka whakahihiri rānei te mahara ki te huri, ki roto anō i a rātou ki te kimi i a rātou wake kōrero. Nō rere mihi ake ana ki a koe, me te ngahau o te noho. And as always, we talk about food. E nā kua hia kai. Ki au kua rahi haere ngā kai a te rangatira, te kai a te rangatira. Kare roko huri tātou ki te kai a te tangata. Engari mihi ake ana. That's me, I'm not going to say anything more. Ka tuku ki a kuhoa. Nā, hoi nā no tāku he tautoko nei unga mihi e hoa, e taku whanaunga. Ai ki te rongo nei ngā kōrero tērā atu taha ou. Hei tā ngā kōrero, ko upa nei te puku o hinengaro i ngā kōrero ko horahia nei e koe. E mehena ki a koe pai. Ngā mihi nui. Tēnā pai Erika. Tēnā ka miho ki a tiki a koutou. O Taringa, nāku te whiwhi, nāku te marenga nui, nāku te horo e ko tatu mai. I tēnei rā, ki te kōrero. Mō ngā Taringa whakarongorongo, puta no i te motu, ki ngā kōrero rangatira, hei kai ma tātou katoa. Ka mi e ka tika, kia koe te hoko, Brownie, kia koe Puaheiti, kia koe Erika, Tēnā koe. E ora tātou. Hei kona! There it is! Hei kona! Whakarongo pi kari kari, gather up close everybody buddy. Taringa, yeah, tahuri mai ki yo, whakarongo ki te tangi a te korimako, kōrero flowing out the hook of force, kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te, kaupapa tino whakahira whakarongo pi kari kari mai, hare mai, o Taringa hare mai, we gotta gather up close everybody, gather up close everybody, kani move that body, kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa, nā te māngai pāho me irirangi te motu i tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe, or follow us on Instagram and Facebook. Taringa, whakarongo mai.